Nirmala Kenyam Kanasan content barach me bajaling biya kamal Kanwar Online TV. Kenyam me jarama jidit Kanwar Online TV de jogono jen ku subscribe. Ko blaren kono ba nonka Kanwar Online TV biken jamala shuke je gwas dana paiga berech. En laraban linga jen gwasme ki rojan bu konro dan palpinga liengda. Do badana inshallah te kuma South Sudan. Kuma South Sudan chero yaleka ko ba oil ke liet ba nyok kama kok je kare Sudan agenda ban lingai kon diala no ko kor gon ber ci kuma South Sudan je doban wo kare Sudan ci jepel ko te Sudan te ka kor entama ci kan la no bikan liet bikan nyok mo kokana ka kuje wo ka Sudan ban je kula linke lamadan inshallah da kuma South Sudan ka kwar South Sudan Salva Kiir kana kwar Sudan la Sovereign Council General Abdel Fattah al-Burhan ci kana raj ka kwiko ba liet gwatame ba nyok ka jal ka rei Sudan ka kor pesne ka kor pesne dangwan te sha dup ten lat ka sol realika alo kana ba liet ba na ngajan wuje woka tolli namo jen me shalar muktab Kiir mayadit eno baliet baje to kamanang kaja al-Burhan cha shop ka jupa ka shang ka kel ka paikel gwad me cher me shuba ka jupa namani chetok bukon nyoko mo ikon me jen je chobre wi ka jupa ka jen pai bangwana me en gwaza mo shaje nyora Kiir mayadit ki kwar danan ka South Sudan ke Juba jalur ke Juba International Airport la dobran jalur ke je ko chabenre wicha ke South Sudan kan kwardang roti shuka rodin matre roch michwa ladi redol ke min dida nana chikana chol kam juwin dangro la kam South Sudan kene Sudan ke dobran dongde ke let kel ke je shuna chu nyursun kon South Sudan te mgore ke Sudan ba ko do badana la lieda nan kay je rewuch ka South Sudan ko woda ka Sudan cha jagak an kwar South Sudan in let ka kwilane tin tarar ni Ramdan Abdal Gosh cha jalar no ci son engineering let engineer let tin content gor ke wode lied nangan wini ci kan lad no bikan nad bikan ka lok ka do badana de oil ke do badana de liede nanga je kare Sudan chikan ladno bikan yalaka ken engineer totone tinta ka South Sudan cha ko gujeno bikawo gwel ka do badana de kan jat ke petroleum de kan nangaje ke ken kampan na mola kampan mandana nang liet mande je nang ka Sudan cha la do bi engineer te ka South Sudan bikawo kel antonga mi ke jongne tin tanyam ko bika kulawo gujeno ci kwaktin te tin ki kwaktin kontin ba liet ba janang mungot ka go ke ki chikan go jeka ki kan ka jek ana mo wa mu bikana gujin wini re doli an kwer Kiir shwe nyok ka ladano kumade sharo lut ka lok mala kana mal re Sudan la ta danen te Sudan te kor ka je ci kuma South Sudan ci long di cheto ko gane diala kontin jen ka Sudan ci kuma South Sudan ke loke to ke chaga nyore wucha ka South Sudan re lusha den General al-Burhan shwe lat Kiir ndan ci Kiir lat shwala no chajenok ka kwi malmana ci kuma South Sudan jawno no da no kam Sudan karwada gwada dan nyinkaten kon Sudan karwada chawda da te kwara me mu kon le linganta ma ci bare wich ka Juba teten kada kwara dien matador teten kan kwadang ro to kan kwara kon nyin re wich ka Sudan ka shu self ke ma yadi chojawn no e ba kan non mal ke ba mal be jino re ka Sudan chelar no te lo am di long manana chaon self ke ma yadit chwala na teslo ide ka kwila da min chalat kare piesa kwil kana kana mat kam min dangro no gwada me cha dolat ke kwil kan ke ta economy ka do badan de ngande ka yuk ka je cha teslo ide bo cha jalat no kam win dangro ti o de kan te ke mar morong kam dien ka do badan de ngwa kan ke je ka South Sudan ba na Sudan ke je
chu point da alburan chu talwa chu elar kwen kir ma yadit ka kor ngot ke mutuok re Sudan chu reng mudi nong ka kwil kan South Sudan la kor tuok re wi ka Sudan wini chu South Sudan bo mutuok ka Sudan che South Sudan je jako betre chu ka bo ko she economy ke kwil kan je yar ka ta dan dong de na de ken ngwana kwa ka je ki de ngwak de ko ka je en ta dan en tel mal ga je re wi ka Sudan che ka yar bo mene South Sudan eno en mishalat gwasme la gwadira ne shi pipe menang jan bakel wi kurka oyol men kan pis ya re pai da ne shiwa en wo ba oyol nyoka jalra mi be chelong ka South Sudan ko en 60% of economy gwasme ki jan bakel wi kurna me ala mandana la liet kula nang ba kula te ke be nang bini chala do che te karek mi tuokten kwal gordo da nong de ya lekeja ke do da nong de ga nyogor ya lekeja de lied mo de ko to ka wode ke nang darar kare Sudan en dola me be ka kor karwa che chala da kwer kir ka kor jonga dang rawte shiwa no wal ken sher de alon kontin ci ken ka queen ping ka ta danan de South Sudan de ken te kamal ka je ka witen ko ken kwaza me men chalat ke kwi China no ke kwi ko ba piu te kong te de nang re which mutually Ethiopia wone ka